prijateljske utakmice, Široki Brijeg, Velež i u utorak će igrati Hajduk zadnju utakmicu pred početak, odnosno pred nastavak hrvatskog prvenstva protiv Varaždina i tu je uskočio Velež poput dobrog susjeda i u Hajduku. No, u svakom slučaju čista sudačka odluka, oprostio je Grgiću karton, sad je Grgić osvojio loptu, tu je Livaja, ostavljeno na drugu stranu, ide Bijuk i lopta koja pogađa ovaj držač mreže sa strane. 7. minuta susreta, prva prilika za Hajduk, nakon što je malo prije onako napravio očigledan faul. Ovdje je Grgić započeo akciju osvajanjem lopte, pregled igre Marka Livaje nikada nije bio sporan. Bijuk, dobro ide Bijuk kroz ovaj srednji red, tu je Krovinović, našao je slobodnog igrača, to je šansa i ponovo Bijuk nije uspio realizirati u 2 minute, sada 2 vrlo dobre šanse za Hajduk, ova je bila još bolja jer je Bijukova pozicija bila opasnija za gol, dobio je loptu ovdje centralno, odlično ga je našao tu Krovinović, vrlo lijep prijem lopte i kontrola lopte, prvi, drugi dodir Bijuka, jako dobro, međutim očigledan da se dobro vidi da je to ispravna sudačka odluka. Evo sada malo prostora, Peco tu će, bit će korner, Mađar Gergor Lovrenčić će ubaciti to, obično ima dobar centaršut, tako je bilo i ovoga puta, iako je Katić ostao kratak, tu je Krovinović, pa novi ubačaj u sredinu, sad je skočio Elez, udarac zbog kojeg se nije trebao ozbiljno zabrinuti Slaviša Bogdanović. Sada Radovac vuče kontru Veleža, Velež trči ovdje Hajdukovoj obrani u leđa, Radovac ovamo prema Peci, Peco je malo primao onu šansu, sada je uspio izbjeći blok, ali ne i Subašića. Radovac je poklonio loptu Fosatiju, ipak ju je Fosati kad je već skoro izgubio uspio opet osvojiti. Zastavica ostaje dolje i evo sada prilike za Hajduk, to je Mlakar je probao provući ispod golmana, međutim uspio je Slaviša Bogdanović ući u šut. Dobro odigrana akcija, Livaja tamo sudjelovao ovoga puta sa prave strane one linije ofsajda, nije ušao preduboko, tamo vidite da je ostao, čini mi se da je to Ćosić ili tko, nije ni važno u ovom trenutku jer stvar je za goste spasio Slaviša Bogdanović. Gotovo 100%, druga nakon prekida. Na kraju Livaja puca, Livaja i ostao je u raskoraku, odnosno na krivoj nozi Bogdanović, ali Livaja nije uspio pogoditi okvir gola. Ali ništa. Ide Zajmović, to je dobra prilika, šut i neprecizno. Prošao vrlo dobro Dženan Zajmović, postoje taj način odigravanja 4-3 da se izbaci igrač viška, Hajduk to ovog puta nije uspio. Grgić, dobra lopta na drugu stranu i Livaja 1-0. 59. minuta, Livaja 1-0, a Lukas Grgić upisuje svoju prvu asistenciju u bijelom dresu. Jedna od akcija kakve je Hajduk znao raditi i kakvu je pokušao u prvom dijelu, sjećate se pa se nisu razumjeli. Rekoh, to je bilo ono što je u Hajduku dobro funkcioniralo tijekom jesenskog dijela sezone, a evo sada pokazuju da imaju to u sebi, samo treba izvući na površinu. 2 puta su izmijenili međusobno dodavanja, Grgić i Livaja, i na kraju Livaja zabija gol. Hajduk vodi 1-0. Ostavio kako treba, tu je Haskić bio, pa sada šansa za Velež, evo prilike 1-1. Evo prilike 1-1, izgubljena lopta tamo na sredini, dosta olako za Hajduk i Velež je to kaznio u 89. minuti, je li to Pršeš bio strijelac, dolazi Velež do izjednačenja.
Da, čini mi se da je to igrač brojem 7, Pršeš, svi njemu čestitaju i on je bio taj koji je pokupio ovu loptu. 89. minuta i izgleda evo da Hajduk neće uspjeti ovo svoje vodstvo doneti do kraja. Lopta koja je tamo posijana poprilično olako, dobar potez ovdje i sada smo ovdje na 10 sekundi od kraja, zapravo i manje. Svira kraj, Ante Terzić, dakle 1:1. Hajduk poveo preko Livaje u 59. Gosti izvukli neodlučeni rezultat Pršeševim golom minutu prije kraja u 89.